Nabwira nasanye ngo ndije umukozi wa government no. Basigene tourism kamurubanga. Abakwatwa bari mu byaro gaba Innocent CDO wakagongi sub county kandi ogwija kwatwa bwa nyuma ya RDC kushanga ngo yabatari kumanya project nemwe omugombo rayona. And I will make a general statement. And that is Katera. Nyenda ngumbaze mu kimanyiki. Ubwo muzana zano tinguruhongo. Government iko basa kurugamba all this money. Byaro gaba wakwatwa nawe yayehozaho. RDC chiyangwatira akorankaki. Nkoranka community development officer kabonyi sub county. Yankwatira kugira ngo ahubwice akureba group C project zo habura wundi. Aza konka challenge yambaho no kugira ngo nyonka CDO nje musyo mugombo ro. Aza mbita katungirikiye kukumara kugira ngo monitoring projects za ground debe buzuma zoho. Ehi turaze hone nintekateka ngo ishemire kwa nishanga buri CDO akozere monitoring za projects zeminyeto n'abacyara. Ngo turashange atakikozire kimayisa ngwaho naba abuze bwo bujunanize. This should be a lesson to others. Go inside, you take him. Nabwa nyuma ya RDC yahiko mugombore ya Rubindi niko kuragira kwata Innocent Musasizi or chairman w'ikigombe cya Rukanja Youth Kandogu cyashangwa ngo akahebwa $8,000,000 za Youth Livelihood Program omwaka gw'2018 okugura empono konkati hine kibine. Kuyo ngo bakabaretera empono manyaziziriza bazi bareta na kifuba nembundu. Kubazikizaho bazashyirizwa I don't know what happened. Bonka kwihana batunge sente zo project terho impuntu barazuguzire tuzuru tuzukurebeka kana ni sente tubakashashura. Amakuru gashakwa Evans Daremwa.